ole tu khan ka screen kha in hu tro Yes, sir. oh I try tu tro kan zir tu chu I lo en tu ra kan ti tho chau kha lo la hre thiam tok lo te nom takin kan soi lenga ti chuanin I kan soi lai point hriat thiam lo te nei chuanin zo tu la chan chu trigonometry hi kan zir don hen thil hriat ngai tam tak mai oma tin ama hi tangkai em loi sia class 9 akhanin class 9 introduction class 9 a trigonometry an zir na tur introduction a hianin atangkai na te enga tan ngan man ti te chu kan soi nul to ani trigonometry hi tun lai thiam na chi sang sang ho GPS kan ti te hei mobile phone a chu GPS om vek toy mo hemi mang khanin mun na kan local tumna mun location te po kan zong hal vek thea ti khanin motor kan kal pain kan lak tla ngai me lo na po kal kong ti kan zong the khang ho a na location kha GPS ina avazon na turatan hen formula kha chu trico tel lo hi chana thei me lo ngania tin chu ba kha chanin trico mang hianin mun lat zong te thil san zong ani mo engkim khatiang attaka kan vate theilem lo te po kha chaw chaw chung chung thei ni ti shela ti chon class 9 a khan engmo zat kan zir to a hre to turanga in ni lai hian ma se then khathin hrele thin lo ni chuan chuanin trigonometry kha kan chaw hma hian thil hriat ngai tur then khathi kan soi anga trigonometry a hianin trigonometry a hianin kan hriat ngai hi class 10 level b ka khan thil pathumin rein then deuh phok don ani thil pathumin in then phok anga a chapter ma saberna chapter 12 kan chaw turai chon identities ane wangin identities ho trigonometric ratios kan hantia a ho a khanin engani engle enge in relate ti te tin engtin nge chung te chu anin kung kai dan eng ang takin nganin nei dan ti ba ka khanin formula pathum identities poi model mai pathum khom ta chu chu kan ba ha ta ngai buk ta ni chung chu kan ba ha chon atok mai a table ti vel ho kha trigonometric table kha chapter ma saber tan khan hriat angai lem lo a shemia lo mai la chu chu chapter ma saber kan chaw tur chu proof tiang che proof the identities ti ho khan e khatiang ho wa kha chon a tool over lem lo ni chon chapter ma saber na hi a lela ma chonin understanding ngai raw raw pen angai na sabi ke me ma chan chu inge a cho 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 chu ngai ang ho khan e bang khanin hriat chian angai a wan na kan thiam lo wang hen tui lo tur ani mi alawa chapter 12 na kan thiam lo veu po khanin 13 na adot le tu kha adan dang le de ya achan chu acho 13 ne ol em ya a chuak ve zia ho te te hian ma se a ho em a tin an cho dan mang kan zir dan tur mang a poi ain ang lo reng khop me in an lo deuh na hin ne ain ang deuh tho ma se la basic chu ma se in ang over ani lo deuh ta chon 14 na chapter 14 na khan nung berita height and distance chu practical hetia trico kan an man tangkai le tur thil san zong thil lat zong te vel te te cho chona tur khan ya 14 a hen mo chumi po chu a lela ma chan a hmasa pahni te kha thiam mi alo tui lo deuh po hi ni wela lela ma chan chapter 14 ni chu anuam reuh mange ti turang hen awm le de ni class 10 in zir tur bi ka hian hmasa pahni te man mi alo khan anu nung ber hi kaman ti jok ta tom thea maro chu anu nung ber mi hi a thu kha a english u ta rin ziak hi atam thina wang hianin khami kha a thuam je ka hrelo te wanga thiam lo hiom thea ti lem loi chan har lo tin english har te kha lo shim shim ti shela english medium kal ta phe chan a thu ko chu an share lo na tur khop bo na tur khom lo shim shima chu in share ta tan kan soi ma sadwa kan zir dan tur kha chi thum de phokin om phei do na wangin ama saberam ya chon trigonometric ratio sin cos tan cosec cosec te kha engtin ngan in relate ti le formula pathum identities pathum sin square le cos square bel pakhat ti bel khang ho kha thiam tok mai pahni nai ro chon khang ba ka khan
tri ko table thiam nga ya a top na ber height and distance so atan hen tri ko table 0 to 90 degree pa ka khan sin theta chu opposite side by hypotenuse ni cos ni chon adjacent side by hypotenuse ti velang ho kha by ha tangai thung ta ni chu chu kan hriat chian anga ya a by ha tur po kha kan chapter cho zir khenin ang lo em ni ti kha hriatai la a thawme chu chu a zir dan phu in hriat nan kan lo sei lok ma sa ni ti chon zanin kan zir tur class 9 ho tan po tang kai 10 ho tan po nia ya kha kan lo hre don ni o le hei hi I lo hret sei ma sa don ta ila trigonometry re re a hianin trigonometric ratio kan ti chu sin cos tan cosec cosec te hin ne a thil paruk awmani chu thil paruk te chu eng tiangin nge alo om kan ti chuan a right triangle a side pathum te in rem da na zir zer khen alo chuak vel mai mai ni ti hi lo hret ma sa tai la hey triangle lem hin hu tro in huem Yes, sir. oh triangle lem a Yes, hian sir. oh triangle lem a hian heta hi a angle a omna hianin theta te omani theta kan han te hi hey enge mizo tong a kan la shet ngai lo ni mai thea pol kwa hianin lo zir that lo ta ti hian zero ang deuh khan oma zero ni lo na chana chu ti hian alai te hen thai tlang phei tu ma chu chu theta tin lamrik tu re he a lamrik dan tur chu theta oh theta ani ta chu chu Greek alphabet atang la kan ya he mathematics symbol hi angle chin chian ante man ani chen ani theta ti khi om screen share ka mu thei lo tinama mu thei lo khai ro ni puin mu thei tur ani ke pon ka mu thei ngo tu na ka screen share hi te ka ron jek lai me ka hi computer tanga ti nia te chonin kha kha internet akalina ron kal ngai em ti hi ke ma mobile ka en thawa chawa chan eta alan theba hian in ta po khan lang tur ani midang ho khan ka screen share khin huam in hu tra Yes, Yes, sir. Yes, sir. mulo khain om pala ni chonin in mobile lampang emo in signal chak tok lo wang emo kha ani thei ve tho me a chut lai chu lo hra ta ola chon tuna kan soyang deuh tho ai hi youtube a khan da saw ma zanen mi poi ka record tho bangin in lo en le theng te chuan theta ti hi class 9 na thiam vek to tura ngai ni na kan soi non le diet don ani theta ti hi symbol kitilai mi te hi a angle a om khi ni ta te chuan right triangle a chuanin right triangle kan ti ra chuanin khi tuna poken b mi hi hey b a ta khianin 90 degree kha om ta ni hey helai hian mo 90 degree kha tilai khian oma tilai hian 90 degree oma chu chu 90 degree hi b a ta khian om ta ni ti chuan b 90 degree omna opposite che hi 90 degree omna opposite che hi hypotenuse tini hypotenuse etinan right triangle kha tuna mi kan zialo zong dei po hian om mai thea tuna kan zialo zong po hian om thea etinan heti zong te hian lom dei ta se hian ho ti hian lom ta se hypotenuse su heta a hnuai lampanga hian hypotenuse alo ni dei mi don ani hypotenuse omna hi 90 omna opposite piang ani ti kha hriat tur ani ka zole huna chau po chu in hriat dan tur ne hypotenuse khoilai nge kan ti chuan right angle opposite piang 90 degree omna opposite piang khi 90 degree khi right angle ani 90 omna opposite khi hypotenuse ani 90 right triangle hello hello mic kha off lo in oma midang ri kha alang deuh tat mai
mic hello mero midang in chung te trong kha ri deu tat me cheng beng cheng bul na ka chen in mic kha ofula thil zo duin nei hu nei ron on da ne le ti chuan in hello le ti chuan in right triangle maro lo ko roll number 16 roll number 16 kha ma'am ka trong se them Yes, sir. i mic off ro le le ti chuan in right triangle kan ti chon kil thum nei khani right angle kan ti chon angle ani chon 90 degree om na chau kha ni 90 degree om na chau hi right angle ani a 90 ringo chakhi triangle ni chon kil thum nei ani triangle ti ni chon kil thum nei ti na ne right triangle ani chon 90 degree om tel kil thum nei kha lo ni ta ni ti chon kil thum nei sim sima hian angle total hi zale somriat ani chu chu hriatur kil thum nei sim sima chuan angle degree bel khom khi za somriat ani a ti chon angle pakhat ki som kwa lo ni chuan exam la chuang pakhat ki som kwa lo ni to chuan exam dang a khen la niang 90 som chuan in angle kha pathum om box se tro pakhatin som kwa ni chuan adang te pahni khan som kwa kha anin sem don ta ni adang te pahni khan anin sem to chuan in som kwa khan tling thei to lo hrim sim ta ni adang te pahni kha ma pakhat kha som kwa ni to chuan adang te pahni kha chu som kwa ai nan tlem nge to chuan chuan acute angle an ni ta ni 90 i tlem hi acute angle ne 0 i lian 90 i te si ho kha acute angle 90 ni che kan right angle ania 90 i len le khan obtuse angle ani ni kha mo te chuan 90 i ten ni nge ta acute angle lo ni ta ni tuna khian khoya nge right angle ni le kimi triangle lem a singa ko ran je ka khian khoilai nge right angle chu angle le nge b ti chuan acute angle chu a le c khi lo ni ton ta ni acute angle kha a le c ni ta ti chuan kimi a le c akhi du zok khi acute angle khi a ron mang the chu acute angle azir chuan kha acute angle azir khan trigonometric ratio kha adang dei thei ta ni chu ta chuan in trigonometric ratio kha ti hianin soi ni ta ni sin chu ha op hemi acute angle aron pek theta ron pek a khimo khimi omna opposite chu mi zo tong chan khami f te na ni jo a f angle a a khen theta oma angle a f2 chu khoilai nge ka ti chu bc khini ta ni bc angle a f2 chu bc opposite side by heart all samnan p in ti zelang opposite side ki p in tianga chuan hypotenuse ka chu kan hretwa chuanin khami acute angle siam tu chu hypotenuse le side pakhat khani ta chu bi a side pakhat zo chu adjacent ni tiang then om tina nia kha theta ina then om kha entina acute angle khi c lama khen om hlau se chuan c lama khen om vai se chuanin adjacent tur kha bc hi ni zo khlawanga ti chuan opposite side chu ab hi ni le dei don tina ni so wajan acute angle omna zir khianin adjacent le opposite side ke dang theya maro chu sin chu englai point p by h ani don sin theta chu p by h opposite side by hypotenuse opposite side ki p tin kan chin chianga adjacent side ki b tin kan chin chiang alema tu na kan je ga ngai chon p khi perpendicular tina ang de le te puna se thema ro chu p ti khi perpendicular tina loin opposite side ti chin chena kan manga b khi adjacent side ti chin chena kan mang don ani adjacent omna kha khi ta bc lama lo na ne pon kha b ni me don ni chu na ke na by heart all samdan te kan se ga chu te tan chon tang kai don ba ti khan lo se ola
sin theta chu opposite side by hypotenuse BC by AB ni ta ti chuan heta sin opposite che hi cosec ni ta cosec chu he sin ami letling che khan hypotenuse ha chung zo ka oma opposite side ta hnoi oma AC by BC lo in ta ni anin letling thok ani mo chuan cos su adjacent side by hypotenuse ania B by H mo chu AB by alima ki chuan AB by AC chumi letling le che chu sec ania hypotenuse by adjacent side ania chu H by B mo hypotenuse ka H ania adjacent chu B ania H by B alima mi ki chuan AC by AB tan chu opposite side by adjacent ania BC by AB chumi letling che chu cot ania adjacent side by opposite side AB by BC chu ta chon tun chapter ma sa ta na kan lo thiam tu rai ro chu hei hi ni ta ni engle enge sin cos tan cot sec cosec ti hi in bele mem to ne a trigonometric ratio te kha enge ti sin cos tan cot sec cosec chumi te chuanin tu le tu te ngai relate kan ti chun sin theta le cosec an in relate dan chu sin in cosec let ling atluka cosec in sin let ling atluk bokani nsa them sin le cosec an in let linga sin let ling sin in cosec let ling atluk ti je chu sin equal to 1 by cosec 1 by te in je khan a in let ling mo antinan cosec khianin cosec let ling zel khat luk ti nia cosec khanin antinan hei ti hianin cosec khianin 3 by 4 hi lo tluk ta sela cosec khian 3 by 4 ki lo tluk ta sela ti chuan sin theta in nge tlukang ti ta se cosec min pilok ta sin theta ina tluk tur chu 4 by 3 ni mi cosec let ling kha tluk tla da wangin mo cosec mi let ling khi tluk mai don ani ka thathe Yes, sir. chon in shit in by heart mm tur chu sin equal to 1 by cosec cosec po 1 by sin chon cos chu 1 by sec sec chu 1 by cos tan nge kan ti chon sin by cos in ti vat zelang tan chu sin by cos ani 1 by cot ani bok 1 by cot kan ti na chan chu mo tan khan sin by cos ne cotin khimi let ling che cos by sin atlu ko bangin ani tan bi khi 1 by cot ti ringot loin tan chu sin kha cos sa sem ani tan in sin kha cos sa sem atlu ko bangin cot chu chu mi let ling che cos by sin ani chu mi wang chon tan chu 1 by cot ania tan cot let ling ania tan cot po tan let ling 1 by tan tin kan ziak ve thei ta chau zo ka ni atlai kha seta ila ti chuan king khi ken lo seta ni hei hi in by hat em ang nak tuk lama te zanin lama tin lo ziranga ti chuan in lo thiam em tur ani helai mi hi tilai mi hi ti chuan ki chu du tok taila hei hi le he tilai ka sui sin equal to opposite side by hypotenuse ti bela kha a by hat ol samnan ta hian ti hian kan by hat ang ti hian alang chiang em lang chiang tro Yes, sir. eng tinge kan by hat ang kan ti chon le china ka seng khan theta omna opposite piang kha theta omna f chu bc lo ta kha opposite side tin p chin chianga opposite side ka p tinga adjacent side kha b for nge b for base tiang dewin ma b le p hi lamri khi ashes follow ve de rewa phone kal tlang phei chon b ki adjacent chin chena shanga opposite side thi p tin kan chin che don ni ti chan khi ti kan ti khianin hypotenuse h chi tianga hypotenuse chu right angle opposite piang kha hypotenuse ni me adjacent le opposite side ro chu theta omna in son na zirin adang thei dona tuna hian a a khian theta oma chumi mil chon kan sei dona ni ingtingai ba ha tang kan ti chuan PB PBHH in tiang in ziak phei popang PB PBHH
chon a le zong khian an chiar phei lo la h h b p b p ani em hey heti p b p b h h a le zong chiar pin h h b p b p ti kha a le zong chiar ang khian a hnuai in ziak phei me ta thiang em kan thra thiang em thra thiang em ti chuan Yes, Yes, sir. sir. Kimi khi tu na khatia in han zia phei par kha sin cos tan cos sec tin in zia kanga a in dot dan khi bai ha tula in thiam ne me ma se khi chin cheu lamo height and distance kan chaw huna chin mangang o height and distance a apoi mo em kan mang tang kai em nga a chapter ma sa pa ne chon kan mang lawang khi o tu na mi hemi hemi p by h ti te b by h ti chu hemi a triangle a khoi lai khinge sin hen la tuk don a b lam hinge b c lam nge ti turvel hami han zon na khani mang don ani mo high class 10 na chu nin van nei de na chu angle acute angle po khi tu na a ka da na lama hlir khenom don khi lam c lam panga nga khenom don lo class 9 a khan oma in shet chen le zol nan ti khan ti dang lam wak wa te na chon khatiang po kha don lo le ngal cho an chan he te tung chho lam pang kha pi ni char nga anoi lam pang hi b ni char nga on lam pang hi hypotenuse ni char don ani chu te na chan ne all mm 9 ipon all ni chu chuan p b p b h h h h b p b p mo sin cos tan cosec tin in by hat menga mizo trong chon kan no pan lai chan te kan by hat thin mo p chu pa b chu bong pa bong hui bong pa kan tia ti han zo der mai chen ni mo han all some mm in sei ve thiam in ti ve thiam hal meng ti khan thiam hal ngem Yes, sir. maro chu khi chu chapter ma sa chu ngai don lawa in lo thiam lok ve rengo tanga chapter ma sa ngai tu re ro chu hei tilai hei zok hi tilai a rin noi mi zok yo line noi mi sin equal to 1 by cosec equal to 1 by sin cos equal to 1 by sec equal to 1 by cos tan a chon sin by cos ne cos a chon cos by sin tilai hi nisem khi apoi mo em don ani directly na poi mo dona chuan khi in thiam em anga in lo thiam em anga dot len thiam le em tur chu table po hi I chapter top chapter next chapter le 13 na le 14 a cha upoi mo dona hemi ni lo in thiam le em tur chu he hi ni ta ni first chapter a chuan a first na chon khi in thiam em hingai hemi hi in thiam lo chon class 10 level a phe chon a boi thak lu tuk dona class 9 level a kha chonin tu na mi ang deuh top khian ani ta ni sin square le cos square bel hi pakhat ani tin in siang o sin square plus cos square equal to 1 khi in ron ziak chuak anga voi som ni in ron ziak chuak don ni ei voi som ni ziak chuak anga chuan heta rin hnuai zo ka mi hi sin equal to 1 by cosec sec equal to 1 by cos tikhin trem Yes, sir. hei hi Yes, hei sir. le hian voi som Yes. ni ve in ziak chuak ang serial number in penga avoi khatna itenga avoi ni na iziak char avoi som ni je nuwa trigonometric identity sin square plus cos square ti ho hi voi som ni inziak lang chon pdf in han ziak anga ti khan in home assignment ron submit on ni le sin square plus cos square equal to 1 khatianga voi som nin je toi chon in thiam em me don ni tin in zia pa khan hriat tum deng in ziakula khi metric khenga kan poimo tur ania le etinge soi zot ringo thian thiam chong lo hinom ve thea chu class 10 a chon ni ve don si lowa tian in thiam ango sin square plus cos square equal to 1 sin square le cos square bel hi pakhat tin thiam tur ti chuan 1 plus tan square equal to 6 square 1 le tan square bel tin she tur 1 le tan square ka belin 6 square suak sin square le cos square ka belin 1 ania 1 le tan square ka belin 6 square chuaka 1 le cos square ka belin cosec square a chuak
chu in zir dan tur ni anga chon class 9 na kha chonin sin square le cos square ni 1 ti top he ni ta 1 da top 1 le tan square lo in sec square da top khani ta ni masa class 10 level ai chon ani to chia don lawa sec square atanga 1 pai in tan square thuk ti te hriat tel ngai de ro ta ni etinan heta han kan chok chinanga in man thei dan tur chu in hriat tel ngai de tur hetan ka sei don ani sin square theta plus cos square theta equal to 1 ti kha ilo by hat ta khi mi by hat rol khianin i hriat tel ngai de om ta ni i hriat tel ngai em em ta chu ti hian ni ta ni sin square hi ti hian ti hian loweng lo ta la sin square theta equal to le lama hian enge om kan ti chon 1 om ani tro 1 ki ding lama khian a oma equal to ding lama hian chuta chon cos ki son phei tai la minus avani mai don ni cos square theta alo ni dei mai don ki hriat tel ngai chu kan chaw tura te khan om don ani etinan sin square hi cos le lin tul deuh na hi lom ta se sin square le cos square om dun formula om dun ho kha chu enge a convert nan a thei ti kha hriat tu ne etinan i thil chaw tura khanin sin square lo ma se i chaw tur lama han cos square lir ni ta si se chuan sin square kha cos square a le lin angai don ti na lo ne chu tiang lo ni chuanin 1 minus cos square ti khian sin square kha zia thei ni ti hi ti khian kan hriat pha don ni kan mit thla khan he tian son tai la ti hian son tai la ti kha kan dil ruin kan man tel tur ani chu mai nei lain hei hi sin square ti khi sin ringot lo ni ta se a square ne ke bo ta se root over mo 1 minus cos square theta lo ni mai don ni kha tiang che khanin entiana na cos po khi cos square po hianin 1 minus sin square theta atluka chuan cos ki square lovin cos theta ringot chuanin atluk tur chu 1 minus sin square theta alo tluk don ta ni khi kan hriat tel ngai ta ni khi kan hriat tel ngai a in by ha ten soi ngal zat thei chuanin a tha don ani a chen chu kan chaw huna in ril ro ti chak don a heti hian hei chu tian om thei ti kha in hriat ngal wat thei khanin thil chaw kha ti ol sam don ani mo ti chuan 1 le cos square belin cosec square 1 le cos square belin cosec square ti kha i by ha te me manga chu ti rol chon i hriat tur chu cot hi so lama son tai la 1 in atluk tur chu cosec square atangin cot square hi paila 1 a chuak thei ti hi alo ni dei don ta ni achang chuanin ten 1 ringot min pe kha kan thil chaw ta na tang kai zo ba cosec square minus cot square ti han zia mai tul chang ku khom ve thea ani la pon cosec square minus cot square lo om kian ka chaw na tur ta na chu ol sam zo na tangin 1 aya cosec square minus cot square ti aya khan 1 ziak mai la ti hian a chuak ol sam ti po khom the ni chu engtinga thei ti kha he formula tang ti hian kan mit thla thiam tu ni he tian son phei tai la chu tiang tho chu cosec ki ding lama mi a khianin 1 khi lo wa son tai la cosec atangin 1 ka pai chuan cot square theta hi atluk mai don ani mo cot square theta khi atluk mai don ani ti te hi kan hriat kha atangkai em don ta ni chuan tan a hian local le te la tan a po hian alo ni le ta ni 1 le tan square bel hi sec square ania chuti lai chuanin 1 hian atluk chu sec square atangin tan square hi paila chu atluk ani ti kha alo nia chu tiang tho chuanin sec square theta minus 1 sec square train 1 kan pai hianin tan square theta a chuak ani ti hi alo lang don ani khi tuna mi a chi sang sang om thei dan ania a vai by heart ki har sa ne pen sin square le cos square bel pakhat 1 le cot square kan belin cosec square ania 1 le tan square kan belin sec square ani ti lai khi hreula in mit thain le lama in son tai la ti vel kha
setel mai tawla train kan ringa chuan kha chapter ma saber chapter 12 kan zir tura chuan hemi trigonometric identities le kimi le helaya arin noimi sin theta equal to 1 by cosec cosec equal to 1 by sin ti vel hetlai mi ho bik te hi thiam tura ni ta ni khi poimo em chu ni ta ni le hemi adang he roi chu ratios hetlai pb ti vel le trico table hi chu chapter 13 le 14 a kan man tur an ni a abikin table hi hi kan soi lenga table big khi len rule in muem table kin muem Yes, sir. trigonometric table tipong kan soinga trigonometric ratio of 0 to 90 tipong kan soinga 0 30 45 60 and 90 degree zong zong kha kim chong lawa 0 atanga 90 thleng khani me ya mo 0 atanga 90 me khani ya chu I kan soi tur khani ta a chu ta chonin thil harra lutuk kha ani lem lo ni khi engting e chu kan tiang engtin nge khi kan bai ha tang le ti lai kha lo soi don tai la a bai ha dan tur khi ti hianin shiat tur ni bai ha dan tur tuna aul sam dan tur kan siang chit hum om themo bai ha dan hi bai ha dan ol sam deuh hi pathum oma chu method ka soi ho zinga in du hi in manganga mo method in du hi in manganga ti chuanin engtin nge in nang mania kha chu in bai ha du kha chu in thu ni sela bai ha top awma pakhata chuan pakhat chu mathematics anga chaw chhuwa ania kan a thapera chuanin a table ang khianin bai ha tula in bai ha ro khan a in to soi khir ni lo khian mo apoi mo jok chu sin 30 te kha chaw tura lom khan aya inge thlukpui 1 by 2 ti kha soi nal khangai ni chuta chuanin thuron kan pe chunga atamang renga ne khi chuk thajong in paruk ne sin cos tan cosec kha paruk ni ta tro akham phei jong khen la 0 to 90 chu panga ne paruk ve nga somthum thil che sang somthum bai ha tanga ya tam ve deuh me ne a ril ru chak lo deuh tan chuan a tam em awang khian I bai ha don ni point number 1 na chuan mo 0 degree le 90 degree a khian 1 om na ba khi chu ishelo ni pen apoi over lawang 0 degree le 90 a khian 1 om na khian hre hle phot mai la a chan chu kan chaw tur ho khan 0 topa da ngai hi chu a tlem khom me 1 om na ho khi number om na ho khi alara mase 0 om na bik le undefined khi hriat thei chona tha undefined ho khi aron om vak don lawa 1 om na vel hi ni du tlang puya 0 po om ngai vak lo te chon alar ber tur te ro chu somthum linga le somruk chau kha ni chu hriat tu ni somthum linga le somruk chu ti cha tlem ta duai me ni po a tlem duai me a chu ta po somthum linga le somruk a khianin pakhat chau len khat chau zir khian avai khian zia chu thei ni baro chu ka seng khanin a soi nal thei number 1 a chon itumang 0 degree a 1 om na isianga 90 degree 1 om na isianga ti chuanin a bak somthum linga somruk thi hriat nal tum vek la chu ti lo chon chaw huna a chak thei lawa chumi thei ngang lo te ta ne ro chon mani en tur kan chaw line exam a po khan kan chaw line a sira kan en tur kan zia chhuat hengai en ton ni lawin mo lekha en ton tur keng ni lawa ke mani na kan zia chhuat thei dan tur te ha poimo ta ni chu hretai la hei kan table akhania imo khi tiang de te khen kan nei do na ma se chu engtin nge chu eta hen kan zia chuang ti hi kan soi do na ni mo ta hen kan soi do na ni
by hat dan tur kan soi ve thung ang tu na chuan I by hat dan tur a by hat a zong in kan soi don ni chu by hat dan tur le cho chho dan tur kan soi nga I a detail le zol in en du chuan in pol ko ho le anglo tiang ho en tur ta na karon siam bi ka mi khin enanga le a by hat dan tur chu ti hian ani don ta ni hei heta mi ang table hi chuak tur hian eng tin nge kan by hat ang mo eng tin nge in do tin kan by hat chuat hiang ti kha in ring em in du lein no da le po khan ziak ma ola pai mi la ba in ring em Yes, sir. ka trong chin that thei lo pal kha lo ma ka trong chin that thei tro Yes, sir. ole Yes, sir. zero mi hi hriat dan ol de oma sin le cos kha in relate bi khan ya sorry sin le cosec in relate bi kan ya cos le sec kan ya tan le cot tro anin le link ton ani kha sin le cosec hi at ahma ber le to ber a dot tu le to ber dot tu sin le cosec cos le sec tan le cot le 0 degree mi tur hi ti hian a han bai ha tu lamo 0 degree a chuan 1 om na te an tiu lamo 1 om na te chu cos a le cos let ling 1 let ling hi 1 tho ne bain cos let ling kha sec ti hian an ziak khot me ulamo 1 om na a thaim a har lawem har lawang em Yes, sir. Yes, sir. 1 om na te cos le sec nje them 1 om na te cos le sec 0 ania 90 a chon sin a le cosec a intiang ti hian mo zia chuin tum dan tur nakina in by hat dona in zia dona po ti hian intiang a table kin han zia kanga a table in zia kanga cos 0 a 1 om na te chu cos a le sec a intianga 90 a chuan 1 om na chu sin a le cosec a intiang ti hian in ziak mai dona ni mo Thathem ti chuan khitin han zia ka khi ti hian 0 om na hi ti hian in ziak nga hetla hian mo 0 ane tro heta train he ten ten chuk nga tian pali 0 I pali om ani mo sin a 0 chuan heta adot tuk chu 90 a hen 0 I watiang mo chan heta hen by hat zong ol samdan ni chu a cho chok chuak lem lowa by hat dan ol sam kan ti ni jo njem tan 0 hen tian ni ti lenga mo chan heta kot an 0 I ti lenga Thathem Thathem akal dan kha akal dan style chu mo eta train eta hian z shape in akal ni chu z shape in Thathem Yes, sir. Yes, sir. Try ti chuan ala bang zonga khian mo not defined di zia kula mo emo hey a symbol hi mo Not defined. not defined chu a value mu chu thelo hey hetian sigma indang infinity ti na nia hi infinity mo infinity ti hindanga a value enge tam lu tu ka wanga cho chu thelo te na engzat nge ni cho to pom thelo te na mo chu in zia kang hey eta hian ti hian ziak mai ola a thua zia kha a pe lo chon mo hian zo de 1 om na te kha cos a le sec ania 90 a chuanin sin a le sec a cosec a intia tesan 0 kha het a chung bera train 0 0 0 0 z shape in ten ziak thanga ala bang zong a khianin sigma chin chiana khan da top mai wala mo tesan zo ta ni tro le
pathumi by hat don tani by hat system de uleka azia chuadani zir don chuan pathum si hi 30 45 60 chau hi zir don tani le ama sabera 1 by 2 adota 1 by root 2 root 3 by 2 itiang 1 by 2 1 by root 2 root 3 by 2 Chathia 1 by 2 1 by root 2 root 3 by 2 han soilok tu le soilok chin teu 1 by 2. 1 by 2. 2. 1 by 1 root by 2. 2. Root 3 by 3 by 2. 2. en lo khan soi theng ha lang em 3 by 2. en lo soi theng ha lang em Yes, sir. oh Yes, sir. le sign let link kha khoi nge kan te sign let link kha Cosec. oh sign let link kha cosec ani wangin khi ain let link kha share tur ani mo sign let link chu cosec ani chu wa chu khi mi let link ki cosec a khan ziak vek ro le le oh cosec a let link hi kan ziak ang 1 by 2 let link chu nge 2 by 1 2 me by 1. oh by 1 ti kha anwai 1 kha ziak lang kher lawin an da thina chu ban san ting kan da me a is lo ziak ani pon a poi lo ma se divided by 1 anwai lama 1 am turi chun ziak lang lo thina ni oh le 1 by root 2 chu nge ne 1 by root 2 chu a let Root link 2. nge oh root 2 by 1 ne ma se 1 kha ziak la ngai lo tro le root 3 by 2 chu nge ne 2. root 2 by 3 by root 2 3. oh 2 by root 3 alo ni don ta ni a hnuai lam khi chung lama oma ain let ling ta ani kan bai hat sa kha khi mi mang vek khian zia chu vek theini o ama saber le tikhian a le zong in thiar taila amas a le zong ka cher chun ama saber chu root 3 by 2 lenga a dota 1 by root 2 lenga a dot le 1 by 2 ni don ani adikem a le zong ka cherin ani Yes, sir. oh a le zong chiar No. khin ziak ro le chu chu ko sa kan ziak ang anu nung ber khi ama sa bera kan ziak anga adot tu mo alai ta khania ama sa ber khan nung bera omang ta ko sa lo ni mi don ni a ho em ti chuan ko cos let link kha enge paper kha in chop chon ziak bezel ro a in belnan Yes, le sir. cos let link kha enge sec, se ka khen let ling zong in ziak le ro le a chung kha hnuai a hnuai kha chunga le 32 enge ne 2 by root 3. oh cos ami khen mei tur ania 2 by root 3 don 45 chu 45 chu root 2, 2. root 2 chuan 60 a 2. 2 lo ni ta ni le tan khan china khanin e tan equal to enge ka ti kha so ta khanin ratio kan soi lai khan tan equal to enge tluke kan ti kha tan enge tlu kan ti kha Sin by cos. yes sin by cos ani ta ni sin by cos ani chon sin ami khi han en tawla 30 degree ni chon sin 30 mi kha 1 by 2 nia cos a root 3 by 2 nia chu chu 1 by 2 puntir na akan le chon 2 by root 3 lo nia nga ain chok te nga tro chu le chu hin chok te nga enge chuak kan ti chon 1 by root 3 chuan chuan heta hian 1 by root 3 chuak ta ni 45 ami hi kan ti don chon sin by cos tho chuanin sin theta by cos theta lo ni don chuan 1 by root 2 divided by 1 by root 2 nia a sem tu le semain an chuan avoi khatani me a tro ani me la me
puntin apa letling line chok te ve kanga nse the 1 by root 2 Yes, sir. divided by 1 by root 2 chu patni divided by 2 tiang ve ang khan me sem tu le asemai nan chon 1 avai khat ti chuan atot le chuan khi 60 degree a chuan in sin kha root 3 by 2 nia asem tu hi 1 by 2 ni ta ni ti hian root 3 by 2 puntir na 2 by 1 alo nianga chu chu chokte taila 2 le 2 in chokte nga engzang e chuak root 3 by 1 ania by 1 kha kan ziak ngai laim lo tro root 3 alo ni mei don ta ni le ti hian kan lo chok chuak le ta ti hian kan chaw chhuat to chuanin a let ling chia kha kota khan je tur khania tan let ling ki kot khania tro ani lo me tan let ling kha kot ania Yes, sir. a let ling zong in sei le ro le Sir. oh a chung kha hnuai kha chunga zel ani don ni chu kota chuan le ta kot 30 chu zang ani beang Root Root 3. 3. root 3 by 1 chu root 3 ni me ya chuan 1 let ling chu enge 1. 1. 1 tho Oh. ni le root 3 kan ti root 3 by 1 kha ni sa tro a let linga o min ling ting aniang 1 by root 1 by 3. root 1 by root 3. 1 by root 3 a har mel lo in tiam ti khan zia chu kha har vak mel lowem Yes, sir. oh i in soi ngal zat zat thei don lo poin zanena in ziak chuak ngal vek thei tur ani oh in ziak chuak ngal vek thenga chu chu thil thatak kha lo ni don ta ne tikhian a chaw dan kan soi a by hat top du ta na by hat dan tur kan soya mase in she tur chu mani en tur zia chu kha a tha thawa mase zuk en ngai lo hin soi thei kha thaber ani number 1 na chon oh le tu na ve thung chonin mathematics anga chaw chhuwa dan ve thung kan soyang a chaw chhuwa ve thung oh heta chaw chhuwa don chuanin sin ami tur hi ti hianin ineng lo don ani sin ami tur bik tu na kan soi phatang 0 degree train 0 1 2 3 4 ti hian in ziak anga mo 0 1 2 3 4 thleng in ziak anga a vai hian pali in sem vek anga pali in sem vek anga root chung in da vek ang ti chuan khi lo ni chuanin khi ta kan chaw chaw khi sin 0 tang 90 tur kha ni ta ni mo etinga kan tianga ti chuan hei hidra en root chunga 0 hi chu eng ma lo nia ser thum om me lo mi pali in sem se za ting an chanang tiang de wel ni 0 by 4 chu 0 ni me chu ti line apial en 1 by 4 ma 1 hi a square pon 1 tho ni 1 square chu 1 tho ni chu wang chuan hei hi 1 square by 2 square angani 4 hi pahnih square ani ti chuan adot le mi hi ain chokte thei tlat meya pahnih la vai khata vai hni ni ta pakhat hi chu square pon pakhat tho ni ban 1 square kan la ti thonga pahnih hi eng square ma ni ve to lo ani chuan 3 hi perfect square ni lawa 4 hi 3 by 4 a hian 2 square lani hey 4 by 4 te roi chu pali ni han sema avoi khat ania 1 square ani mai ti chuan root ke bo them en taila 0 chu root bo the 0 1 by 2 te ken 1 ki square a root bo the a square zel ki root bo tu ro 2 ki a root bo boka heten 1 hi root bo nga 2 ki a square lo wa in root bo lo nga 3 hi root bo thei lo wa anwai lama 2 hi root bo the a 1 square ki root bo thei ta ni tura ka chaw chaw dan khi in hre thiam em ti khan in hre them hre thei don em Yes, sir. khi kan la kai lu tang le
sin a hian kan la kai lu tanga 0 a 1 sin 0 1 0 anianga 31 by 2 45 a 1 by root 2 60 a root 3 by 2 90 a 1 alo ni don ta ni tikhian la kai mai tur kha ani ta ni ti chuanin na china kan chaw sa mi nen po khan engmaw zat khi chu a in ang dona sai na mi letling zelaki ko seka khenene ma ro chu aziak da na hi tilai hian 0 omna hian fim khuru lama aba ki chu hetami letling hi ziak mai ro po in tila adik thawani hitami letling a ziak mai khi ma ro chu e ko seka chuanin ani na taka chun ti hian lom to don ani ko seka lom to dan tur hi chu khi ti hian ani talauta i heta 0 by 4 ni china kia chaw chuana hian mo 4 by 0 lo ni don ati hian jam 4 by 1 ti te 4 by 2 ti te 4 by 3 ti te 4 by 4 ti hian ani don ani alet ling de in ko seka chuan lom don ta ni chu ta tak chuan in hriat tur chu thil eng po 0 ina a sem chuan a top thei lo ani number eng po 0 ina sem hian top om thei lo wa chu wang chuan tilai a hian undefined emo infinity tikhi au mangai ta ni kan se thei em ni se thei em ki hin sin se thei em Yes, sir. aba ki chu i tur kan chok te te khan chok lem lo po khan ti hian a let link khan an je ko la khi 1 by 2 let link chu nge kha Two. 2 khi ta mi khi enzeler 1 by root 2 chu Root two. root 2 ti chuan root 3 by 2 chu 2 by root 3. 2 by root 3 anianga 1 let link chu 1. 1 ani le mai ti khan siak mai la in chok du ne pon a chunga kan chawng thau khan kal le don thaw mo chuwa chuan ti khian ti mai tur ani le kha sign le ko sekata na chaw chaw dan chaw lo ni ta mo sign le ko seka lo ni ta a tuna chuanin i cos kan lo sui le don ta ni khami kha sign kha kan thiam chuan cos kha har chuang lowa a chaw dan khain ang reng dona ti chuan cos kan hriat chuan a let ling zong a ziak kha sek kha lo ni le me a chaw vek po kha thei thaw ma ro chu a chaw vek kha hun a reya tuna cos satan kan ziak leng cos satan 0 degree te 30 degree te 45 degree te 60 te 90 te mo na china khan eng number atring kan tran kha kan ziat lar phei da kha 0 0 1 2 3 4 kan ti tro anh em yes sir a let ling zong nin ziak ve thong 4 3 2 1 0 iti ve thong divided by 4 divided by 4 divided by 4 ti vek khini ziak thong root over khati le vek la mo ti ti le vek la ti chuan hey pali sem chuan avoi khat hey chu 3 by 2 square anianga hey chu ain chok te a avoi khat avoi ni nia mo avoi khat 1 square ani hal me by 2 alo nianga hey chu 1 square by 2 square anianga mo 0 chu 0 ni me ti chuan a root bo thei dan han ziak te la 1 square chu 1 ania 3 by 2 te chun root 3 by 2 chau khi root bo theya 1 by root 2 nenga 1 by 2 nenga 0 ni don tani khi cos satan chon alo in tani
cos a kan ziak lu tanga 1 root 3 by 2 1 by root 2 1 by 2 0 Rất thiện Thế chọn Nachina I miang thau khan atlet ling zong alo ni khanin hetian atlet ling kha kal paper par le don ta 4 by 4 3 by 4 ki 4 by 3 lo don na 4 by 2 4 by 1 4 by 0 lo don ta ni adang ho chu kan I choten wa ngai lo 0 om na lai tak khi en tawla 0 by 4 ti lai tak khi phim khur ngai lai chun ta ni hei hi sekatan khanen di ton ta ni mo cos let ling kha alet cos mi let ling zong li ra je ki sek khalo ta le 0 ina sem chon enge chuak kan ti kha sem tu zok 0 nin Not defined. oh not defined khania infinity symbol ka da the chu chu eng degree zone ange om ti khian eng degree zone ange 90. oh ta hian seka hian 90 kan ziak mai don ani aba ke chu ate chokte phei nek nek lo pen ko sami khi en la ko sami let ling thir khi ni ziak meng le ko sa 0 enge om 1 tro 1 let ling chu enge neng One thấu. oh 30 mi khi eng ting nge kan ziang seka 30 eng ting nge kan ziang le so le sec 30 to 2 by root 3. oh 2 by root 3 45 fa chuan Root 2. root 2 chuan 60 a chuan 2. 2 oh ti kha lo ni ta chun tan le kot che kan ma bak ta ni tro tan le kot che kan ma bak ta ti chuan tan le kot chu I cho chole mai thei kha ni ta ni na chira khan a cho dan kha kan soi ma saka khan atel to a tan chu sin by cos ni ta ni sin na mi zel khi cos mi khen sem tur ani mo chu chu kan han ti lenga entinan tan a lo ni chuan tan mi tura chuan mo tan chu sin by cos ania sin na mi a entinan 0 degree chuan 0 by 1 mo 1 by 2 divided by root 3 by 2 mo heta chuan 1 by root 2 kha 1 by root 2 ni don heta chuan root 3 by 2 kha 1 by 2 ni don heta chuan 1 by 0 le tan mi tura chuan tan 90 a khianin a sem tu khi 0 ni tlat me ni tan 90 bi ka khian mo sin by cos ni sin in 1 atluka cos in 0 ni a sem tu zo ka 0 tlat awangin ezang a chokang cos tan 90 a chuan Sigma. sigma kha kan data abak ki chu ki tian entala 0 by 1 ti chu enga chok don kan sem khan engzang a chokang 0 by 1 a chuan thil 0 kan sem chuan kan thil sem kha 0 ni chun 0 ni me mo ti chuan heta 1 by 2 1 by 2 khi root 3 by 2 kan sem chuan hei a hnoi lam ve ben chokte a heta chuan 1 by 2 khi 1 by 2 ni chuan ein chokte a voi khat chuan heta chuan 2 a hnoi lam ve ben chokte mo ti chuan enge lo chu kan ti chuan ta chuan 1 by root 3 1 1 heta chuan root 3 by 1 ne root 3 ni me a heta chuan sigma kha it not defined kha lo ta ti chuan hei kan la kai le me nga ti hian 0 1 by root 3 1 root 3 mo chu by heart top ni lem lowa cho cho po ti hian ni le me a ti chuan cot ani chuan cos by sin alo in don ta cot ani in cos divided by sin ania chu ta tak chuan in
kimi kan zia do na khianin film khur ngai lai chu 0 asem tu jok 0 in a om empty lai khan me abak zonga ki chonin tanami letling clear khianin la pheula dik ngal me a han entai la hei cos 0 degree a khian cos khi 1 ania sin jok khi 0 ni tlata asem tu jok a 0 wangin tilai hianin infinity not defined ka kanda abak ki chu hei heta 90 degree ate chuanin cos jok kha 0 nia sin jok kha 1 ani wangin a chuak tur chu 0 ni mea lai mian infinity mo tilai hi ken 0 ni ta thung ta abak hemi 1 by root 3 1 root 3 ti chu alet link khan jek pop la 1 by root 3 chu root 3 lo ni menga 1 let link chu 1 nia root 3 let link chu 1 by root 3 khalo ni ta tikha Sathia em chon a bai hat nan khan khoi ngein du jok te kha chu nangma ni thu ni sila a na chin mi bai hat dan step ma sa jok ka du jok in ti le ma sa jok ka meng khan in bai hat anga mo e in thu chon e hemi hi chapter 13 na teng kan mang chananga 14 na ne chon chapter ma saber kan man tur ro chu e hi lo ni ta he line noi mi chin hi mo hi nianga ti chuanin hi ni bok don ta ne chu e chapter ma saberatan a big takin in lo thiam em tur anianga e home assignment a po e khimi te patni bi ka khi voice ni in lo jek don ani kha e kan han ti tur chin big ni ta sela ta hian home assignment tur hi kan ziak khom de kherang e lo hriat chen lo ta hian home assignment tur hi ni anga chu lo le chuan hi lo ni le don ta ne king ho ki home assignment tur khanenga chuan home assignment ahun taka thelu le ron ti thlap kenin mark a hran paina puanga thelu lo kha chuanin home assignment mark kha loss ani me ki ti tur chu lo ni ta sela athange khachi chong kha Tablet khajato. ete mai te Varang zator. achung jok ke vai som ni anwai jok vai som ni avai khan avai ni na te khan je kiu ngamo te khan ti don ani ti chuan khami a ka chunin thiam vek man tura kan nga ya lok pui ngei kan ring ta ni kimi khi e ron tianga ti chuan khati china kha Sa kalan ko nek nan chem. a thon na tura hi mi mala ni lawin home assignment thelu na bi ka in submit on ani ole khati jong khazani na tan ni ta sela